Kok injak masa kecil ya, Rawi? Ningun ni anak atau belum? Paling ngabil lah saja, man. Laju sisa benar yang cuma video terus. Tak mun rajeng yang kui malolo pun bakun. Ada ya mesin. Ada kan tak ngis mau niki bajalan terus. Iyalah sur. Kone sengkol dua iki bak koncengan mun sengkok. Iya lah, we. Kalau situngan sengkok lah napa? Cukup bater. Iyalah. Malah. Ada besi gini namal. Kari sagemi butin apa ikhlas ya? Ikhlas apa nah? Teng main teng na. Besi sagemi ibu suruh pa ikhlas. Ini kan saya gudang ngapes ya, Pak? Sia. Cak ngajari ya bu nah. Bila pole mau belajar ikhlas. Kau gila ngabes ki orang lemele. Tak pentas sosok nah. Sampai tanya ki ben sia jual ikhlas apa njok nah. Kan orang jadi ngocak ikhlas lillahi taala. Saya tanya yakin buat nabur pas sosok nah. Saya bu mal. Edik lah. Isi saya budu sapa saja cak. Elang tak sosan mau tak perak. Mun sageme ibu marang kok nuku apa? Tak boleh tak ada sosok nasa pun beroreng lemleh. Tak boleh sosok manisan. Iya sih namal. Eta lagi ya munting lan mau besi kene. Lan nak marah ya. Engkok ngorobo. Kabok nak pesi marah saya lecang tak ning tajok. Malarat saya beliau. Boh, demak Azor. Are antara kalau we. Lah diri mah kapir. Tinggal meleh ae lawan Nasur. Oh, itu nang kok terus salah. Mak katon sebenarnya man katen lawi itu. Ini kapan apa tadi? Paling juga nginjau masa pedo. Dan lawi orang nggak kan tak nyamanan pakune beri. Tak mun kang kok sabon. Torot sajen sering. Tak ibu kiwan kok. Mata belajar ikhlas men. Cah, ambur amal jelis-belisin nocak jadi ya. Sia. We. We. Jadi ya lah sambil sur. Mah kontak ker ya. Tonton aja. Bude bangun tak kena sadel lah, ibu deh. Apa naraja bensin na sako ni rawe. Baya saya tipi sur. Kun tahu nompak beri. Ki orang mau tanya pakai ni tak ora. Marah lang yung besena gelo. Engko tak ngebo. Tina mo rin gantian dikit. Apa nara sur? Lah cuma kat rancangan nongku nah, pesen dekat tak ngebo. Iya ka puro we. Marah kan nak gelo. Ya, santai dekik je dah. Cukup bawa tera. Jom molas. Nur. Yuk. Mulai bila buat sampai dan parental ten? Rental deh dah ya lah buat nah. Dari kan tiap muka parentalan, ngincom nyurah. Mak bo dari ngincam sapena air ten. Muntah keng melena urunan buat nah.
Tahu radur. Dungun lang kocak nginco mata beri beri. Goreng tak nyamanan. Tak beri kocak cerai deh kok. Mae kira ten. Jura saben lah kok nginjem kangko. Torot sajen sering. Ambu tak ibu kok. Saya nginjem tak ada kan tes bensin leka. Mulai kering malu lo tangkina. Ya saja na terawon tua radur. Matoro aab. Wala tak laju terus saya tak andi agak kebutuhan kau reng. Iya saya paringi kena. Ku laku siapa saya tahu. Ningan benar ikhlas ya ten. Ya ikhlas tak pate ikhlas radur. Mak puru nemu sati yang kok ikhlas tak pate ikhlas ibu ten. Iya mau tak ikhlas lah cu. Bersambi cek lah kobu terus rasa tak nyaman jadi. Cek iya molos, kadu kau reng. Iya mau ngerti sih ngincam. Kadang saya beri ngincam. Lagi angongoan. Kan pas saya barogi duka ale. Iya ti nangkok mulia lo. Takut tale buat kau jangan deki. Deki congok bensin saya nggak kering. Maaf. Erek ni sirkuit jalan kenek Mararia. Oh tak karuan nongku. Mun nak kena kenek banyak pokal. Mun tak lopot labu, nangis. Mun ring tua banyak pokal. Usang tibi akhirnya. Ina mak tak kerali karena nyari besen nak saya sur. Pinjat. Yuk. Beseng kok lo. Patut pak nom tak ada pesen nak sabu poli piria. Marah selen-selen ke lo otanga. Beselang kok. Jadi lo bodoh. Ya lah, tapi bagaimana tang di namun pak sehari lu pesen nak. Boleh tong kurang. Apa langu? Hari ya tak lah jaga noring. Mal. Apa Dor? Jangan pura-pura tidak tahu lah. Setelah tahu angku yang dinis Mararia. Engkau koncengan lagi ya. Tengah kentela kau nama tu. Dingko buru mare cuci kutub. Cuci kutub. Meni cuci salju Dor. Cuci salju ruah kan saya bersih. Dingko benih perak bersih. Tapi bening. Sebening es kutub utara. Yah. Nyaman sepeda na tibi na cek kiba. Akat tong pima lolo ka kancana. Kapi bersih. Di kancana ropa celot. Cuma juri ya Ramal. Benar kan tak ada kentelan nah. Muntah berkabing sin mun pada ngambil. Mubazir Dor. Muntaber. Erek ni orang mencret. Mana-mana enggak?
Entar namo ya pantarnya les Mansur. Bejeti ya kita ada tuh. Selabo, lo pukul 2 hiba koncongan. Marah ten. Tak jam oncengan buat yo. Ya aja runggu tak kalah kasoblok. Mata aja deh. Dari kene musa lateng. Mata capuk arah. Marah orang kok. Kental telok ya. Yo. Yang bisa video TV kok. Terus apolana. Buah, aku tak dateng yo. Selepai ngak wana. Paling saungku. Ini nanggok kado ya. Iyalah. Seto santos mulai gila beten nanya tak ceil badan. Sur. Mbak na ocak na tak nampak saja. Seto santos saya langgar kol 2. Marah ra mencong-mencong patau TV. Apa rawi? Yang kok burung ya jalan anak. Mati sampai ada bensin nah. Sesuai lang jika beli ya. Jadi tonton kok lagi lo. Ya apa mentera kita bengko? Tempo lang kok. Ngangsor kok nyaruk sampai nah. Jadi paling gara-gara tak ikhlas juga. Lang buat nasur. Tadi pangrasa naungku. Saya beri ngencem yang ngongoan. Yang kok tak kerlambat saya koncengan gara-gara beuna. Iya. Buruan awak nasir we. Kata nolih cerek ke budi. Lah, tak sanggup ki aja sur. Arabet rasa kata nyamanan. Kun nambahi rogi ka abak. Dalam aten jo, bibir yo. Ngampet reget kun polana aja ke perasaan orang sih tak tahu akal langkong merabet na. Oh, jadi beri mola wana tak ikhlas yo. Malah teman ngongon ngajari ya. Tak usah kau si aca-aca masalah ikhlas sur. Tengki kau dulu menggajari ya. Ben pole sing kok ngaku manusia tak bersih dari karetek saben elo kaya ten. Satya lalakoni apa sing gak mampu apa. Urusan ikhlas, pangeran sing ngomong langsung. Ben setong boleh sur. Katon cek tangteng orang ngalak karep tibik marabekna, minta sosok keikhlasan. Kemah kontak ke, kontara konjangan. Wah, kok yang cuma poli tengah koncongan buat nawe. Gimana sekali kira-kira kontak ke kedua